Iyobanjwa Nguleshone Nayo. Iyobanjwa Nguleshone Nayo. Yathi bengashanda kahle manje. Ngidinga impahla ephindati. Sini? Ndichazele. Ehlathweni. Awuyisinto eyibuza. Bonakala kahle, siyabonakala lo. Wena kubonakala kakhulu ngekile. So ufuna imali, ufuna imali. Ngijwayela kabi mina nalo mngane. Mngane omuhle manje. Uyashaka. Le mali vele ketsho utimisela ngalo uyigcwalisa wena. Nayigcwalisa imali ngingacetha umsebenzi uyashada. Asekotamba. Shonini. Iyobanjwa Nguleshone Nayo. Lo mina ngefika. Angathi yese. Ngiyamadlombana. Yeah. But lengatshela wona mina ukuthi angiphume empilweni yakhe. Makwakhe wangitshela ukuthi angiphume empilweni yakhe. Ngikhohle futhi nangemfana. Yeah. Inkinga ke nyalo baba kuthi lo maki soshonile. Nyalo yena ufuna wena ngoba lo sele empilweni yakhe nyalo. Kukhona na baba ukuthi nje umfana akhule ngaphandle kwabatali. Mina ngawusho Nkosi yami. Siyabonga ukuthi kugcine sivulelwe nestation Nkosi yami. Uyabonakala umsebenzi ngesingakhaya. Siyabonga ibaba ukuthi uze. I'm sorry. Dikhompakalisa ukuthi cha uyimfundza. Ngoba nathi nje solo sihleki nalomntwana nje afikile kuseni. Njengoba enda nje babe akhala kanje. Sesithi asesiphuthume. Sesimshaye umntwana ungakhali babe uyisuyela. Sibonga ukuthi nje babe namhlanje sinike lesikhathi. Njengoba sikwazi ukuthi ungatasatasa umsebenzi. Mancane madoda lenda kanje. Besingapela nje ukuthi uqhubeke kanjani. Uhambe nayo umfana mina esekhaya. Mhlawumbe lo utawuthola lokuthulela sika ngasekhaya. Satawuqhubeka nje sihambe sithole kabantu ukuthi wende ka. Ngiloko nje ba. Ngiyabonga kakhulu. Ngicabanga ukuthi sikuyawufuna nami nalabadala. Ngizothi Fakazi Khanyile. Nef. Okay. Ngiyabonga kakhulu futhi baba. Siyabonga babethu bathi. Uhambe kahle nomntwana afike ngasekhaya angophephile sesiyabuthemba ukuthi so sesandleni seyisi. Sisi you are welcome. Siyabonga. Bengisolo ngufuna. But bangakwazi angikhweshe. Okay. Thank you. Ngakhalisisi somtholile baba.
ngabuto kathole empilweni yakho ngaso sonke isikhathi konke lokudingako mntanami utakubika kubaba base ufuna ini baba utokusipha Yabo. Yabo ungijwayela kabi wena. Yathi ungijwayela kabi. Ngibani lo mnyelo umsendelele video? Khuluma ngani? Ngithi ngibani lo mnyelo umsendelele video? Usafuna kuphila wena? Ngathi kuthini? Ekhaya sibaningi. Incingo tefast ngama-password. Ngihlala ne Utangati yoniva. Utangati. awusamele ngisho ngokukhazela. So la. Uyangiva? Naku la usowuhleli khona. Utangati yona ungijwayela kabi wena. Sake sibone ke cha. Tata ngifuna nimdubule le ekhathi esontweni. Ha? Okay, shothi ke nyalo because lo mjida lo niyafehla lo ngifuna ngomgcwalise ngedlana yabo. Ngiyabona ningibangela stress nyalo ngoba indaba sayikhuluma nibabili. Nyalo umuntu nasekabalekile ngidawuthini mina. So wetfana. Kubaleka bani? Lo mkhani wakho. Na phela nyalo kubanje umsebenzi yabo. Sidila Umsebenzi wani ngoba mina ngibhadala imali mina leshisako la. Mani angishona yobamba kulenye indzawo. Nami ngibamba ngalayo yabo. Utawukhona wena kwenda wefana. One man. Ha, themba mina. Usigeja. Nkathile. Ya usigeja. Ngingacala nje nibhayizi. Dima kude ngambulala kahle. kahle. Injayo na baba usigeja lo. Khuleka wena. Nkathile. Ya. Kusho. Shabu zinja. Busy ngabo WhatsApp. Hawu ngibhizi ngayo into. Ngiyathi kuthini phela indzaba yale nangizane yale stockpel. Ngifuna nje nangiyithola le mali. Ngiyabuya ngikunike wena ngiyakunika interest kuphela. Ngifuna ukuthenga imoto. Hayi phela ngifuna yonke. Phela sowume ngisafuna ukuthenga imoto yokuqala. Ngifuna yonke. Okay, lokho mthola kuwe angisi interest. Anginawe wajoyina yini inkinga soyijakelele. Ngifuna yonke nje vele nje sengiyidinga. Hayi phela sowume wena. Ngifuna imoto ngabe ngiyayithola yathi kukhona lo matiko lo thengisa imoto. Kukhona lomnye ngobhatana nje ngimjwayele babeni banakhe uthengisa kona lokubota imoto. Uthini manje? Impela. Awuzazi phela ungifake. Hayi awu inhlanhla ngathi nanguye vele. Phela ingabe kahle bekafuna ukungitshelana. Ngijwayela kabi. Usho kuthina thina ngijwayela kabi. Ngabe khona lo mnyelo ke weta kuye. Hayibo. Ngijwayela kabi. Usho njalo phela lo muntu la kibi. Hayi manje siphiwe usuku besuku into ngathi ungithusa kakhulu. Sokuneke ungithusa. Ngijwayela kabi. Usho kona phathi vele mzagcina yilele kuye. Ngicabanga. Kepha ngakwenta phela mzalwane. Kude lo muntu sekumele sale vele ngiyale kuye mzala. Bese ngithusa phakathi phela ngijwayela kabi. Imali nje sangisayithola phela la njalo. Besho ukuthi khaya vele oyithethe. Ngingake yami ke naye lenye ke. Bese phela sothusana lelicingo lami siphiwe. David sengayithatha leyo aphandlale lo mzala. Nangabe namzala ke naye ke sekhona ngalamzala imboda iningi lahle lecingweni lapho ngakhaya seyidelete na uyidelete. Ngaphela nango siphuku simjwayela kabi. Thola isivelo ayidelete nje. Sendele imbodana. Abe sebenza njani? Emaka amanzi. Awuvelela. Yebo sisi. Njani? Phela. Kumpethe uma wahamba phela sawubhizi ngicela. Nangilana andiwaduma kude ucela ukukhuluma nawe. Khona la kudinga. Yebo, utangisita ngani ke yena? Indvodza yakhe ngiyindvodza yakhe lengakusita ngale ngicela ukuthi ufuna Okay. Awungisita phela uyathi ukuthi utithengisa kanjani leti moto baba kakhe? Angadi kahle but ngicabanga lokho ukuthi singayale kuye because nginendlela pha. Okay. Ngicabanga lokuthi kufuna siyele kuye uyokhuluma naye. Ngiyafika ngisho ukuthi wena utofuna imoto bese yena uyakutshela ke ukuthi utenda kanjani leti moto. Asivele sahambe phela angifuna nje nayifika le mali yestockpel. Ngifuna vele ngicale ngemoto. Konke lokho kunye kutawulandzela. Ngena.
Sanibona amashonisa. Awuyebo mnakethu njani? Hayi saphila amashonisa. Hawu saphila ngathi mnakethu. Yaphila Nasi mnakethu Sicobo. Nesi. Ya sibonga mnakethu singakusida. Baya amashonisa la ngitenge nhlupheko. Lana tinhlupheko thina nevele sibuka tona sibuke tona ifungatha sive sale lamswati. Ya bengicela ukuboleka imali. Lenganga 1.5. Hayi imali. Ngiyasebenza ngidavetela. Ngicatsi next of next year. Bebakutshela buwatini ukuthi khona yini izinto letishalako lokudzingeka kunezinto metestende. Hayi ayidingi iphothe khona. Nemakhadi asebhange mnakethu. Bengiphethe le ID ikhadi lasebhange ngisede nami ngicala kusebenza ngicatsi ngiqale kule phelile. Okay. Ike channel gama sithini wena? Abhala babe Thembi Nkosi General. Unafuna istrati ngibita General. General. Ngithola. General. Usebenza kuphi General? Ngisecurity lapha kababeduma kude. Okay, General. Ne General manje bobona ukuthi sitawuvuma ukuthi ukhokhela kanjani indla ngabe la khaya emathula akhombe yenta 30%. 30% yakhalisa kepha salonke ngoba kude la ngabheka khona. Kodwa manje kanje ngabe la khaya sabhadala ngenyanga yinye ethe go siyabhadala ngenyanga kube nizathu solenda bo instrument. Khuleka mashonisa nginika imali wena ngidakubhadala. Nginika imali. Kahle kahle ngendlela wena nefavor ukuboleka imali. Nami ngikhona la kusita wena wangisayinela la. Ngisayini. Okay. Sicabanga isinqwazi nje tot. Ngesinqwazi tot. Wonke phela umuntu ubhizi ngetinto la. Atele tumlethela imali. Asinawo ubhizi ngetinto ekulethela imali. Cha ngikuphethe imali. Ngathi sibhizi ngalo kuseni. Bamba. Nothi mina ngawusala namalini. Yani imali ngiyawo. Awubona ukuthi uthenga impahla. Ngizide ngifuna impahla yini? No, thatha imali speak. Kanti kunento vele bengifuna siyikhuluma. Khuluma lalela. Isikhathi sami sincane kakhulu. Funa ngibe ngicedzile nje nganayi. Ngole ngibhizi ngayo. Yana. Athi kunento le endekile. Ubuke itolo. Itolo ngitwe maphoyisa. Ngibite amaphoyisa ke asayangitshela ukuthi kunemfana lofika epolice station. Aphethe isithombe lomfana. Isithombe sami. Isithombe sami. Uthi ngingubaba wakhe. Ngilalele noma soqedile ukukhuluma. Yeah. Ungibaba wakhe nje kanjani? Angiva. Actually umfana mvele bevele ngimati mina konkuthi yana bengisatokhuluma ukuthi uthi kwaba ne problem vele cha phela sipiwa siyakhuluma. Bovela umati ke bamna uzange ungitshele. Inkinga le beyikhona naye. Ngizahlala naye isikhathi eside ngabo kunaloko lokufihlile. Umfana bebasolo bamfihlile bangafuni. Nawo akufihla lokho. Ini? Lo ngitshela kona nya. Namhlanje ngafaka emandini. Jesus. Yathi thini? Ngoba letinto takho tiyavela kancane. Ashanga kusita ke mina. Yabona. Itinto takho lo busy ngato. Cela kuphuma kitho.
Ngicela nje kuphuma kitho. Ube naleyo busy yakho mina nje ngakutshela amagama ekugcina. Ngiyagcina namhla ukukhuluma. Kuyagulwa la ngephandle. Uyangiva. Utawuthola tifo ngale libala kwehle unyuku ungathi nothi uthengisani la. Anguva ukuthi ukhulumani, mana anguva. Nyalo kunebantwana labavelayo ke lebe bavele bakhona. Hey. Utawuhamba ulala kuze kube kunini. Umntwana lo ngaba naye before ngikwade wena. Mtsala nje. Hey. Dzala kakhulu ngisemncane labanye labetako eJesu. Beta kuphi? Bangathi labanye betako tamtshela bagatsile. Khona abantwana ba preparele wena ukuthi bete. Prepare abantwana mina. Ubhize incwadi yami ngila. Angiprepare abantwana. Angihlangani nje nebantu bakho. Nini ngiyakusida ngiyakutshela kusemhlabeni la. Utawukufa. Okay, ngicothathe nakule ngisho mina. There's something I expect from you. Ubeka. Just give that daughter of mine love. Mine. Yebo utawuhlala nathi la. Mine. Ngizotha njani wena? Utawufunza lonke lelivo uhamba ulanza abantwana ubalethela kimi. Ngibala umnyimo wakhe basula hlala nabani. Mina ngifune kumbona nje la. La. Hehe. Tawungathi. Bangaki labanye labetako. Ndavothi bonke bebana betakuqhamuka netinswane kulamalanga sitigadzini. Siphiwe awufuna umfana nami. Angidzinge umntwana wakho mina. Dzinge nje umntwana wakho mina. Ngani wena bosisi wakho bolukhuza bakho usho kahle bosisi. Uyasho kahle sibosisi wami. Nalo mfana wakini bekahlala la. Wakithi. Ukwangiva ngiba nenkinga nena noSimilo wakini. Ngathi ngiyakubona sengibhizi nginesana nebantu abakho. Ngicaphatha wena. Utahamba umithisa lonke lelive bese uletha la kimi. Angisindli itinsanzane mina. Nganongicaphatha wena. Dawubona siwenda njani nalo. Kanti ufunani Siphiwe? Ufuna kwendeke ini mbambamba? Yini? Wena ufunani uyatata nathi ufunani? Sicale nje ngawo ukuthi wena uyatatini ukuthi ufunani. Ungigabisa iring kwaphela umnyaka wonke. Nyalo sokucalile ukukhamuka abantwana la. Khamuka lo munye ngala. Hey. Mana bekutaba kuhle ukuthi sifike emshadweni tonke letinto leto tingakaveli. Tabe kuyinhlanhla kufiki wena lemshadweni. Ngidala kabi. Sathi sida ngalo. Yebo uhamba uqhube komithisa labanye. Ngiyathi mina lento lekhuluma. Utawuyadi. Wena lana futhi? Amahle ngilethela ama-customer akho. Hayi. Kanti futhi ngibhizi kanjani lana? Ngiya-order ngibona ngihleli la. Ngiyathi babakho ngihlangane nalaba ngibuye esitolo mina bathi bafuna wena bafuna timoto. La bafuna timoto? Yebo, manje-ke sengithi asengibalethe la kuwe. Njani bosisi? Siyaphila. Bize Ngicabanga sengingahamba. Hayi siyaphila sikhona na. Beka la. Siyabonga. Bathi mfuna kusebenza? Yeah, sifuna imoto. Mina nje ngifuna imoto le engathi nje inema-hips nje. Imoto enema-hips? Yabonakala nje ithi yama-ke. Angifuni la maveni la. Manje man, uyayibona imoto le ngiphisele? Le moto lena sport car uyasibona? Sinama-rim. Sport car phela sabafana. Ayijabulisi wena wabiza ibuke. Iyangijabulisa ungazi ukuthi ngifuna yona lele kaSomo. Ibuke manje ndakukhombisa letingela akucingweni lento order. Mina ke sport car ngisifuna sabafana. Yabona nje lena ise-Germany yasingayilanzi. Aqhube ukubukela. Okay. Ngifuna kusuthemba ungatothi mhlawumbe kumbe kunjani ngube ngusingakunokha yini. Manje ngikhanza ngibhizi ngiyaphumula manje ngibofika ngasemsebenzini. Nayi-ke mina le ngithanda kuyo. Okay le. Yabona ke le? Hayi no, nangehla kuyo. Tawuvela kubonakala lesi no. Mina ngithanda naye le kaSomo. Le. Okay. I-master mus. Yeah, Mazda le. Ngifuna yona. Mazda le. Okay man. Ubone kahle ke ukuthi ngilena le. Okay ngile. Okay ngakufaka kulama-file ndakuregister then ngicabanga ukuthi by kule weekend. Ngiyangicabanga ukuthi ngangihlola. Engimalini kahle? No ngakontela nje nga-65. 65? Yeah, 65. Le Mazda ke imalini 65. Hayi leyo uyayibona mos ukuthi leyo nje ikanje ngoba uyibona leyo model yayo. Mangikhipha cash.
Yeah, cash. What discount? Ah, nangakhipha nje cash ngakucedzile. Hayi. Ngitakwentela nje yabona 65 wakho. Hayi satha ukhuluma sokucabanga kahle. Nakujani ngame ngikuphule nge10. Hawu lishumi. Yeah. Ngeke Nempa le mali leyo. Ngeke uthi uyangiphulela lishumi. Hawu 10. Nangabe nje ngidana cash udangiphulela ingamane ibe 55. Okay, then sitawukhuluma. Angayiva phela iprice yale month akuthi yona mali. Okay, bayibona lena una sisothu lona dadewethu nasevele yakhiwe. Bayibona? Ngiyayibona impela. Lana ishaya ama rims lana idinyiwe kwi-sound yonke into ikhona kule moto leka so yabona. And manje ngicabanga ukuthi yona by next week itabe sekhona. Malini? Yona ngomshini. Ngomshini lona uyajalimane. Malini? Ngiyacabanga nje soyipressa lapha sonyuka lapha usimbabana unyuka malapha. Mayibona ukuthi ngamnyuka. Hayi ngamnyuka impela malini? Inhlavu. Isa 70. Hayi kudingi. Bisa 70. Okay. Yeah, when utana 70 kimi mina sithatha deal. Okay, kudingi. Alright, chap deal. Okay. Okay, ngicheck ke next week man. Okay. Sure. Ngeke ngiphathamisa man, isikhathi sami sekuphumula lesingangihleli nalapha man. Sengikukhanda ushada inkoya leti incane mngane ngikhamba njani? Hayi impilo ihamba mnandi. Yona sengibona ukuthi andla ubona ngathi sonde labo bathi mamafiya. Kwendekeni ngoba mina benginawo kulamalanga laphelile bongasinje. Awubuke nje. Awubuke ishinto la kumele khona. Ekuse ngimiswa ukuthi nje ngibitwe nguwela. Ngiphose ngengicamini ekuse ngicabanga ukuthi ngiyawubona uphi la unathi thina usigcoka la sikendi siyadihluphekela. Safela abogogo sibancane sobabili. Awubuke masengithanzonjene ekuse. Ebonini. Buka leshinto. Bese yabona ukuthi imali ngikuthatha. Asengitende silima nje ngibude mina yena. Sicela la, white. 300. Ngingabambe ngani. White angicale la khazi ebhodi. Lona ngi350. Angayi ke phansi. 700 bese calculator bala. Ekuse ngilomashonisa lo kwentela timvo kahle kaso. Mashonisa kwentela into futhi yathi ndawondana. Angembhadala. Yabona mashonisa ebekuthiwa unikana nekhanya ubolekana nekhanya bese kushoda akunike dina lokukhanya nje mngani wami. Uvela ukukhanya ube simomondiye ekuse. Unjenyalo ekuse awubuke nje konke bo white. Siyangiyonga manje. Akusiko ukunyonga blam sengisho lesimo lo ngiso nyalo. Awusadeserve kuba ngumngane wamaRobs. Awubuke abaRobs athe unjani ekuse ngathi wakhula ngeligusha kanti vele but akusini vele singahlekisa ngayo nyalo ngoba nengiti imali unemali. So sesingenta kanjani ekuse man wena unemali unikwe ngimashonisa uyasebenza konke lona ngongite mina ngikhuluma nyalo futhi ufuna mina ngikupheketele cherini njani unje yabona ke nyalo umngane ekuyaqina hayi man yakhona umtabu unfair impilo sengikhansi satawucala ngizatawuza abantwana ngente lokwana lokho okay ke ngifuna kuva ukuthi wena imenu yakho yokudla soyayishintsha nyalo sodla abantu ufana usadle kudla yabo ngathi sonemali yabo wena kuva ngipasa ngala ngikuphana iphane imali utangisama usobabe se uyadeserve kufaswa wena uthi manje awulimali ngifasa kanje fasa Nkosi yami tatata le hey yawe kakhulu akuseli simphathi wami yes phela funa salonke ukuphatha kahle uyabona wena ekuse hey wagcoka amajazi lishisa lilanga kwente njani Hayibo kahle kuphuma yini ngizela kwena ilanga lamhla lishisa 37 degrees wena bathi ugcoka amajazi kwente njani angiliva wena uhlala unetindzaba nje leni Ndzaba tani tshela mina ke nyalo uyathanza ukungifihlela indzaba ngikutshela ini mina lalela nihlangana ngani naSketch ngibani lo Amanda nihlangana ngani naSketch ngibani lo isivile le story seni sani ukuthi wena uthume Sketch ukuthi akayodubula lo yantombatana lo yasiphila okay scouts kumnandi ayikala please okuzalela sonke sikanyekala uvele futhi uhlalela Mas usuku salomthi boots ayo Jesus
Ibandla laka Iyobanjwa Nguleshone Nayo sikhuthata ukuthi onke eMaswati abambisane nelive ekulweni nalesifo se-COVID-19 corona ngokuthi sihlale etindlini. Libandla laka Iyobanjwa Nguleshone Nayo lende tonke tintfo lelingadenda kuze kuthi eMaswati athokotele kuhlala etindlini. Thumela kunayi inombolo kuze uthole luhlwa letintfo lesitibekile kuthi eMaswati athokotele kuhlala etindlini kanye nathi. Thumela umlayeto kunayi inombolo sihlale etindlini Maswati.